ki kubor na kaslem jong unongsan hima. Emily Kamokorwat constituency uba rinik ton langdo haka khat khandai terik undo pra arhajar arpho harangkat ke jingedon lang video Kamokorwat blog uba FB basan ula pelat pajba ya ka MLA scheme jong usnem arhajar khat khandai arpho langba ka scheme special rural works program SRWP kaba arklur khat nyolak sanpo hajar tengkah hagani kasngi uba rinik ula pelat pajba aru ya kitup jongkin rib khandai tali ki judge scheme beper ki ba kentup ya ki ying school ki lenti ya kijat ki madan bat ki scheme shimet hakani ka jo kasngi Emily wala pelajru ya ka scholarship na ka benta ki ars pangut ki samla pule jong Kamokorwat mentala onti lagi ni. Simpat. Ngiyo berpelat pada kum ka Christmas gift. Ya kini kiskin ki pair of hair. Ya ki bangila tho ha kani ka flex. Ya baro khot ki jai skim jong usnam khat khandai arpo. Le sedam na pe jopi ki bala bo udak jengkeli balai nginang yo islam. Handai kadau kalong lamar ba. Nila islam habasang te nginya ilong kumne sistem but ngin persangka bala ban ai khamha kat banang ni isnam pinayok khamha ban laragam bakla ha usnam ar pho ar lese phila banyo arsha kipai ba kila banyo arsha kata karagi perkhat jangi banang ai khamha kat banang ni kisni kat banang ni kisnam hadu banakut kada katam samsnam kejogi hot ngasno baharu banyak thok lepai pi bakum kalau mentau usnam kaskim SRWP rayo tang arkrol Henry ya usnam arpaway nila yo arkrol siteng tikataru kena gizi perkeu jo kesorkar makraya bagi yo ban ai syakipat bahi nila yo menta rekat ke SRWP berkiwai kuai kiskim hangni kumbala perkenal bersama bene arkrol khat nyolak santo hajar hak bangila tholut ya baro kijai skim kan madon kanu ka jimbore lane katakan jing tengkai bat ong ban ai sop ya no kublai sibone ya kini kiri orang ba kilong kemi kilong pa hak ba kijuan bani kendo ya bat ngada respect ya katakan jing sngau jongki hak ba kimi lenti ban ong to se barane tang ka jing tip jongpi ai lam skim no yang namnya tu ikibero le tang ka jing tip jongpi ngalasur ki ban ong ba wat num snow ka ebenes kim ka bahadok menta arsnam ka bangila ai ngila ai habashai jong kasngi hakaba kandon di bore kendir namar kata tiblut baro badena ta bawo hakaba bangila nur ban penpaw bai ba ini kiskim baro khai ba pi pinya tiblut ka kiskim nya ka bangi ai hakipai ba baro ladalon kapor ngin jendal sultanat buat bantok lo dikerteng jongki individual beneficiaries tangbar marla jerong talak buat tang gini kita skim ro nyamsuk kena ka banar kala hekat kan he bantok saya dikerteng jongki individual marwe kala jerong seba palat ngimla syu henry kataru ondon jimbore hakisnong baro piatip ha mapi haman la kisnong mano kita kibala banyo skim baludonro tiba kuat berwajib tip na kau flash video NSI yaki kerteng jong barcode ki beneficiaries ki bayo agri scheme tegelong ke ba dokumen sibone ba yoi ba matasngi barenik ha kaji alam jungi ilang play ba eknik scheme barcode ba kini scheme barcode ki wan limba ka office jong ka blok bar kumjuru barcode ki kompania ini scheme kidai kum limba ka blok belum office te kabas dokumen kalau bang paju lab ba yang ngelin ai scholarship limba ke SRWP ngala long video la live blog menta kalau kesin peningkong bani ba yang meli perkhat menta kalau we jong ki kena jong ke district jungi te dokumen sibone pada kentui pi we i benong yo benta kene aspangut apola kepisa bangin supply di blog kadai bandai na kebenta kajing puli jompi bawang scholarship kamut kadai namta kajing penan kami ya kepisa na kebenta kapuli putih jompi namta karoi kapal jompi namta kiwe bandai kikam kibang jitop masunpoi kepisa po bangkau lai kum penan kambakla yang ketui kini keparu kajuran kajing angmut ba larang kikun jingi kinio kikam kijam kibabaha kan bahas bon ya ke distrik jungi long ya wasan jungi te ngit bar kajing ai ya ini
kani ka scholarship nang tai way ito'y nuyo benta na ki aspangun ba kani kalau kum ka investment jong i MLA jungi kum ka sarkar na ka benta jongti ngajukan mau ba hau senam arja sipro ka sarkar yang ngaru ka life scholarship no mungkin tanya ka ai manam DC isawanda ibralek ka ai ba thaba ibrandam i si mitahne ka ai ba tongper ibalong idiam hapo shilong but ka ai ba sirel ibalong i director menta ka aisan hajar ni bangi prepare ni IAS te naki sanmut bingile lainmut ilong MCS arut kilong IS te kalong ke ike ke investment jong sokar ke bakwa yang ni ki kena samla ba ngimkeu hagi jing pule jungi banginyo ikam kijam kiba ba te kalong ke ike ke basokon subon ba lara na kani ka jing ai jong yamili ya aspa mut lara fi pendang kamha na kabenta ka jingpule jumpi na kabenta jing jing kot jumpi na kabenta kinu jing kam jumpi na kabenta ka jing pule jumpi am nam tam takiwe kamnu kan jing lamen toy ya ka district juni ya ka long yang jumpi we kemau ngiju kemen sibon hapor bani yo scholarship but masih yo scholarship ni jo yang ilino yo miliki juti miliki jan miliki mobile rengaung perlu but kena sama wasu mahawale kunta lalu hi perlu 10,000 pintit kot untuli mau pi nasib spam lakot DSC lakot MPSC kido ni kikam pila pas nomor beli pila pengkhe lupa ya ki kot islam ki bedai na kunta kalau jopi te kentui kini keparu bana layu scholarship balik pando ni kon jo aino kon nya tiet chwa kata-kata por Christmas undan by cake undan by siar undan by jan benda bagi poli yang mene te kentui piu ba pimpai bai kon jo pi ba pimpeniat ba yang rukom padan kami dengan pisah 10,000 ki ba ling baka ebeleskin kamle ke pisah ka boret daken kelum lang berkoi kelapoi bon ba te nata kadau dan kam ba ba pin berkat ye we kumno ba ngin padan kam ya kaneka GI limba ka sarkar limba kaneka scheme SRWP kumjo kentui pi we beranne ba lara aspa ni IGRAP limba SRWP la aspamut kiyo kam ni repo mokorot labi kiyo haki jing puli pakam he kaji mentoy kadai ya kalongi ngasem jing AP kadai ka district jing brokawai ban nisa komen chibon balara dan ki kena samla jing ki ban kiyo si kedan bahe jong jing puli ban yo kum kata ka jing kersan ka jing yarap wala dei barit ndai to pediang bakalong ka ba kongsan hadu kata-kata di kani kadai kum ka scholarship scheme kamdei ka scholarship ba pio na government na kapor hakipor pros kata ndrei ka dei ka scholarship ya ka ba UMLA jongi nang nila makurat ula bahak kerpang sya ki samla ki badon ka jing puli di ndrei si kentin ngasnyo ba kadon kendiat ban ong ba na pun tak ni samla ki ba yo pediang ka scholarship kanong ka jing mentoy jompi